Oke bos, ada penarikan ya kawan. Nyanyi, babon mendarat. Edan bos. Tarikannya bos. Meni beladak tarikannya. Edan. Dak. Malah enak serangan mal buka SIM. Bisi lolos kayak babon nih dah belum babon bos babon bos edan babon ya nih babon edan video cek lah beda ya edan bos tarikan bos. Kita lagi strike. Strike babon. Mungkin. Awas bos, macet ya. Lubang bawah air lur, ngeri. Ngeri, bawah air malur, ngeri. 2 kintal ya dong nak. Diperkirakan ini babon 70 kilo. Bah. Pokoknya mau beak 2 minggu di pais mah ya. Bah, lengan lagi meni seseredetan ya. Was bos. Mana. Kita zoom. Oke. Bah. Tebenang dia mah ya 2 minggu yang mau hayas lagi. 2 bulan mau bisa saren lagi ya tebenang mah. Mana bos? Ada narikna bos. Ngeri. Gede dikeluarkan masya Allah. Ngeri. Bosku ngeri. Aduh. Aing. Ngeri bosku. Urang mah strike cacing tadi ya. Ada. Waduh. Enak. Naik turun bos. Enggak. Awas kena ini. Kanan. Allahu Akbar jebol. Aduh. Sial Dumin. Mahas di 2 bulan nih ya. Jebol bos. Aduh. Allahu Akbar kabiro Muhammad la ilaha illallah. Aduh. Nya. Kumaha ya.